Menteri badai pej ya katanat ka kwai ka khia ha ka jelau James K Sangma hennen ka sngi ka arf penyo tarik unaitung ar arpo ar ulakhot ye keren ni kinong yelam jongka Meghalaya Emri Workers Union hadin bakila penlong ye ka jingsange trekam badawa na ka sorkar bakan shimtino shalade ban penyaj ye ki ambulance 108 habakran shikilat pathai khubor hadin ka jingkandu bod menteri katanat ka kwai ka khia ka president jongka te ka union kakong Merlinas Imli kalaya thu bahagane kacing keran nakaliang menteri katanat ka kwai ka khia ula keran syai baka sorkar kan namla ban shimti ban penyaj henry kan IT Shakiriu Shimen hagani kacing keran menteri ula keran syai bakin nam aishu pan syaga GVK ban penyaj ikini ki ambulance 108 kani kacing ai syaga GVK menta kalong tang bakan penyaj namar baka jingkhot tender naki bakwa ban penyaj kadang ya syakman shen ka sorkar kan sapendap ban IT no syawei ban penyaj yagi kali ambulance 108 Hakane kacing keran nakaliang jongka sengru ka khlamla ban ai ka rai bakindang peteng ne kin sange no yakane kacing ki namar kiru kim tipshu ayu kan jala da shimti da kiwei Jadi ding ladbun katu kat dia wilayah keran hamni aku runjuk ima wilayah keran gila diskusi pun ya ki cie keran ding isu tu ba kata ina kalian juga ke pressure juga kalau mereka tahi ba sorkar ke dia ya be dalam ni ke service namar balai ba barok khaji kalau mereka je ke sorkar juga ke ba ai ke ke pan eta balong kata ka cie keran ba isar ka plan poi she namar ba ka cie keran juga saya ba ye ke sorkar ni kabla ban shim ya ke service dia nak kalian jungi rugim pala ini ban shim ke decision ham tu bangin ingin you nama ila ai kini ki options ba ladak penyai ke company ke ni ke tai barok phat ma ti ham tu kata nak kalian jungi ti ngim so nom no ngim so ya hap ngim so log yugi om ba balai ke sorkar kabla ban shim nama balai ke ni ke decision log kumno login hap ra bikin hakika benar meeting halor jok ke ni ke issue markan ni kalau ada ke issue jok ke Meghalaya barok we long kham tam bakat ni wilayah iba ki bon ki minister ki MLA ki balamiru ki awba la bet la kaman ke sorkar ka la bet hi banle tina kalian jungi ro ngilong kunta hi hangni habo bagi kran bat isa te glong isu thu kata ka pressure jung i gelong kata hi ban privatize be tina kalian jungi ngi yu bet ngilong na kalian jungi ngi kran be kata hi ba sorkar kani ban shim be kan ka service elong kumno ini isa yang request yang ba kita ki discussion ni la ban di discussion khamat e rumah nama yang ba na kalian jungi la ra ban shim be kata ka res ba ka sorkar ka penyai dala di halor jong kan ni itu ila ai kita ki jingmut ru shibun ki jingmut ba kumno bahkan ni ka sorkar ka penyai lada piting bahkan ni sorkar ka lap ya tambang ni ya example yung kumya ka police ka medical ka police mam kiong bahkan ni ka 108 service ka di ka medical police but ka fire tilada ka police but ka fire ka long discipline ka long ka fidan na kata ka department itu balai ka ni ka medical part ru pim tab lang tu ka department hi baka dan ka police but fire yang ba kita barong khat nimla man yu tambah yo ngam kwa ban shim ni kata ka rest na kalian jung i di na kalian jung ru ngidan kum ka tai ka ba ngiru ngimla ban shim ta ka rest bala syai kwat kan no company ke ban one group kan long biang kum tai kum juti ai kita ki solution ban dakwan makana ki company kan long ke bayai betang ni syai kwat sorkar kan kenum asyuk bahkan long hadu kata ban hadin lai banai hadin rumai kan don kata kau meeting happening jungi ke union bat kan bat ke sorkar bat ke company long bat ke company bat kena baka service kan ya bet ni nak kalian jungi hang tu ngim klam la ban ni chimi ke decision ba ngim ya call off ni ke strike ni ke ni kata ngila om betai lagi i bet tang ni ni ke leader ngim la hi ban chim ni kata decision ngin hapra ya kan ni ke ben ya kran shaka house la ni shaka union ki haka general meeting ngin Kalau kau kaya bang itip kalau mau benai mat sekarang ke agreement bagi atau GVK kalau akut, tapi kalau mentah ke sorkar ke claim renew ya ketu ka agreement, nanti kalau asyik extend, tapi akhiran kum no menang dia apa? Tak kaya apa, ilah yuhi ma yang we apologize ma tamang balik kadi kajing lap jong sorkar ni long ilah ong hi kata apa kadi jing lap jong sorkar ni pindah dia mingin lo kata isutu hi kata mana nampak kila shimpor hi nama hadin ba extend light benai ru ki extend light benai ru extend sistem hadin kalakut ki extend yang light benai kata ru hadin katu ki klempat la ban lei ma ir yong we are so sorry for that tampalong tampawai pada kendong nak kalian jungi pada long da i makanam tak kada ba ni apa ni dak face bete kita ki problems ki bagi te how much guarantee kan ba fila ban ai ba la shai shan khamat ken long dawan kan no company ngin no face ju ngin no mi madan ju kum ngin no yu ju katan kan dika aka ba ni wa ba ni ya ka menta pada long
ban ong ka sarkar bakan namla ban shimru ngim sulap yang mangila ki options kan ni katai tamba long ma iti yo bik ngam nut ban shim kares tingiru na kaliang jungi nga shika pentep ma wat mangiru ngim nut ban shim kares chakmat kumno lada kawan ta hoy ka company kala se ka bakata company kan ai kata garanti kum bakal long mentan itu i seram kumari ong ba kana ba live de sakin menta pe long kata ka ka pressure jungki ma bangin pen call off naik ka strike bakan ya ka service tinga ong i hang ni mentan ong pe dapat kat ubri lu bayap ti belakang yap kat no syum di tan mentawa you taking that kan balik balik pi mandai ka tak scenario ni pon